دەم باش باسی ڕۆژوەڕ پێشکەش دکەم مەلسەر تەوەرا دابش کریە باسی ڕۆژایە ئیرۆ تەوەرا یەکەم لە باکوورەی کوردستانی ڕەوشا سیاسی ویوا ترکی بگشتی هەروەها بریارە نهش بۆ گوهرتنا ئیداریە هەند باژاران مینا جۆلەمێرگەش بۆ کۆ ببە گەڤەر بکن ناوەندا باژار پارێزگەه گەل شر نەخێژی وێ ببێ جزیرەش بەر هەند سەدەمێن گۆ دەولەت ئەو دەبێژە ئەف دەمەکی دەی گۆبەریانها بریارە گوهرتنا ناوەندێن پارێزگەهان هاتبوو پوچکردن لە جارێکدن پیشی دەربێ هات بەگەڕاندنە مێفێ مژارێت گەل پارێزەر علی بایرام ئەندامی بیرۆیە یا شرنەخێ شرنەخوێت گەلمەدە دەم باش کەکی علی وەک حقوقناس ئەگەر ئەف بریار گوهاتن یەن ئیداری وەرن بژیکردن چ باندۆری لەسەر کەسێک کورد وڵاتین بان باژاران وەرەکردن باژار شرنەخێ ساڵە 1990 وەکە پارێزگە هاتیە تانزیمکردن ji wê rojê heta îro li bajêr dezgehên bajarvaniyê yê herwîsayên parêzgehiyê wî li wîlayetê hatiye danîn û li ser wê wan dezgehan bajarekî nû hatiye avakirin û plansaziya gelek kesan ci li gor parêzgehbûna şirnexe yani kesê karsaz kesê hukuknaz kesê esnaf kesên li şirnex hemwelatiyên li şirnex cih dibin û karûbarê xwe dikin li gor statûya parêzgehbûna şirnex karê xwe rêvebrîne û planê xwe li ser wê tiştekirîne. Piştî şirnex weke navendekê ya parêzgehê bête vegerandin yanî em jî navend bibe cizîrê ev planên hatî danîn û ev projeyên hatin amadekirin ji bo dahatûya xwe ev proje hemî tek diçin û her wisa nerazîbûnên gelek dijwan ji yê mexdûriyetekî li mezin yê li vê derê de çêbibe ji ber ku dezgehên aborî tek diçin her wisa ew kesên weke karmend li dezgehên dewletê de kar dikin mecbûrin cihê xwe biguhirin û em bijîn we her wisa demografiya bajar ji tê bêguhirtin nüfuseke gelek giran em bijî nêzik 70,000 kes li şirnexin dema ku saziyên dewletê an jê em bijîn ew planên dewlet danil şirnex hatin guhirtin her wisa ew perê ji bo van proje hatin terexankirin biçi vegere cizîrê vê gavê serbinbûnek mezin di sosyolojiya şirnex û aboriya şirnex de çêbe. Dewlet çima dixwaze vê teዕdayê vê zilmê wek got dibêje bigihîne xelkê şirnexê براستی مانتالیتا و فکر دولت لسر و مسئله چیه هیچ نهاتیه دیار کردن و نزالبونه که مزند و واریده هیا تنه سر کمر ترکیه رجب طایب اردوغان د جوره بازرگ جوینا جوره بازرگان انده بله فکر افتش آنی زمان و گوت ام دخوازن شناخ وگره جزیره و جوله مرگ وگره گوره لبله ولی وکه زلالی هیچ نهاتیه بلفکرین کو کارشناخ دبه به نافچه که جزیره آنجا جوله مرگی به نافچه گوره لی مخابن گمان هنه شگو شبه لسر به مسئله هنه جبر کو دپلی که گله که بلنده اف مسئله هاتیه دیار کنش دوی سر کمر دما اف گوتن تنه کرن گمان و ددلیین مزن چه دبن لی سبب چیه چما ev biryar hatiye standın ancak xwazin ve biryarê war bigirin hiç paşperdê paşxanaya ve ne hatiye diyar kirin tenê weke hatî gotin şirnex ne bajareke baş e ancak ji aliye bajarvaniye gelek kêmasiyên wê hene ev tenê ev tişt gotiye her wisa ji bo çolemergê aynı tişt hatiye gotin bes mirov nizanî di paşxanaya vî karî de çi heye ev mebest cezakirin e ancak mebest dizayn kirina bajarên nû ne hiç evne diyare. Belê heger cezakirin bi Colemêrg jî geverê jî bi heman şêwe Şirnexê jî cezîr jî bi heman şêwe di pirsa operasyonan de û kolandina xendeqan wek hev şer û berxwedan tê çêbû. Tu dibîne ku mesela heyfilanîn bi Ez bar nekim divê mesele ji ber ku par dema ev mesele hatî rojeva Türkiye û weke li parlamentoyê de amadekariya vîkarî hatî kirin ji bo guhertina van bajara ancak navend guhertinê
ve çağı yani ev qadaxa berdevam bû li Şirnex operasyon berdevam bûn ji ber ku 10 mehan yani nizîkî 10 heyva li Şirnex şer û operasyon berdevam kir hiç ev operasyon xilas nebûyîn ev hat rojava Türkiye'de û her wesa Şirnex ya û Çolemergiya ev operasyon ji bîr kirin û motivasyona wa li ser Wata li ser gotinê te tu berjewendiyên yên dewletê bi guhartinê nîne. Enqerê dibêje ku Şirnexê welatek ne amade ye ji pêşketinê ji ber ku çardewrayîna çiya ye. Fire nabe ev dewlet, ev bajar. براستی gelek numuneyn weke Şirnex parêzgehên weke Şirnex li Tirkiye hene. Mirov dikare behsa bajarê Giresunê bike, mirov dikare behsa bajarê Bayburtê bike, her wisa bajarê Artvinê bike. Ev bajarên hece çiyayî ne û ji bo pêşketinê ne amade ne anca gelek astengî hene li ber pêşketina van bajaran. Eger guhertinek hebe divê bi giştî li van bajaran tevayî de çêbe. Nizanim xosûsî yani bi taybetî çima ev yani ev biryar ji bo Colemêrg û Şirnex tê girtin mebesta wa çi ye sebeb çi ye mirov nikare vê tiştê fêm bike lê rastî sebebên coğrafîk anca çiyayî bûn ne astenge ji bo pêşketina gelek bajaran ji ber ku îmkanên dewletê gelekin û dewlet dikare hemî îmkanê xwe seferber bike van bajara geşedanê li van bajara bike ve bajara pêş bixe. Aliyek HDP dibêje ku ev kar tê kirin wê bibe sedema nakokiya civakî nabera aliyan de heya çi qesî ev yek mumkin e ku nakokî nav civaka ya Kurdî derbakurê Kurdistanê de diçe bibe nabera van her du bajaran de bajarên ku wê ji bajartiye bikevin bajarê wê bin bajar. Yani ez em sosyolojiya ve bajara her bajara jinîzik ve naz dikin ev di bajarên cîranên qedîm berê de têkiliyên ve bajara hene danûstandin hene her wisa mirovetiya gelek kesan heye di nav şeniyên ve bajaran de ji ber vê ez bawer nekim nakokek gelek mezin çêbik lêvelê serbinbûnek ya aboriyê çêbe û her wisa dema ev guhertinê çêbin gelek dezgehên tek biçin û ew plansaziya xelk dikin û dixwazin dahatûya xwe zelaltir bikin û karên xwe dirist bikin dîzayn bikin ew ê têk biçin. Lê belê ez bawer nekim yani gelê Kurd gelê şeniyên ve bajaran jî xwedan aqleke selîmin û her wisa berjewendiyên milatbûnê welatîbûnê baş dizanin her wisa yani xizmayetî heye mirovatî heye di navbera van bajaran de ev têkiliyên dînamîk hene di nava va bajara de û şeniyên va bajaran de her wisa ticaretekî mezin jî têkirin ya bazirganî heye ya danûstandin heye ez bawer nekim nakokeyên civakî çêbin lê belê ez dîsa dubare dikim serbinbûnekî mezin di warê demografîk û aborî de çêbibe. Gever û cezîrê wê çi qasa mefayê bînin ji vê biryarê. Yani mirastî mesela numune binin ser cizîrê li ser rêya ticariye ku deriyê dergehê wê li Kurdistanê vedibe û her wisa navendeke mezin e û bajarekî qedîm dîrokî ye cizîrê û cizîrê aborî yani dinamîzma aborî her heye û îro cizîrê gelek li jaliyê aborî de li pêşiya Şirnexê kêmasiyên mezin li Şirnexê ne em bêjin her wisa gever ji wisaya li pêşiya Colemêrgiye de aliye aboriye de dinamizma aboriye de ji ber vê ez bawer nekim kêmasiyekî mezin li wan deran çêbe. Kêmasiye hebin li van deran e li Şirnexê li Colemêrgiye ev gelek paş mayîne em îmkanên dewletê gelek nehatîne seferber kirin her wisa bajar hatîne ihmal kirin di dîroka Komara Tirkiyeyê ev bajar ji aliyê Tirkiye bixwe vece weke bajarên paşvemayî hatîne binavkirin têne binavkirin dema îstatîstîkên aboriyê Ancak leser em bêjin aboriyê têne bilavkirin em dibînin bajarên herî paşmayî bajarê Colemêrgê û Şirnexê ji ber vê dewlet vê şûna vê tiştê telafî bike van kêmasiya xilas bike yani berê xwe nede cizîrê bike navendeke ya em bêjî ya aborî her wisa ji xwe kêmasiyên misal li cizîrê tinenin
اگر جزیره به ولایت جه به پارێزگه جه بله. دوی ستاتویا شناخ واره پاراستن گل شناخ جواکا شناخ به گشتی دوی فکره ده دوی هزره ده نل دجی پارێزگه بونا جزیره آنجه دجی پارێزگه بونا گوره لی او دگلوی که ده استاتویا به پاراستن پرسامه او بو گفر و جزیره به چقا سفیده جوه بریاره ببینه لدما کو نافچه وانا به پارێزگه به ولایت ببره yani îro em dizanin li van bajarên tên gotin yani em behsa wat nekirin eger imkanên dewletê neyne seferberkirin yani dewlet imkanên aboriyê seferber neke em bêjin diwarê perwerdeyê de diwarê tenduristiyê de diwarên diyên kiştûkalê de em bêjin yani ziraetê de eger dewlet imkana seferber neke gelê vê derê civaka vê derê bi imkanê xwe به حبونین خواه آنجا دهاتین خواه نکارن وان باجاران گلک پیش بخن اب باجاران تمامی یعنی گورجه جزیرجه شرنخ و جوله مرگجه به امکان دولت آنجا اقتکارن گشدان خواه پیک بینن آنجا او قراده یا باجاروانی حتی درجه که بکارن پیک بینن یعنی جبر به امکان دولت گلک گرینگن با وان باجاران دولت اگر بخوازه هر امکان سفربر بکه بو جزیره بو گورجه دشتن گلک باشه چه من ام بجین گور و جزیره به ناوند پارێزگه که هر بس امکان دولت زیاده تر یلوا داره بین سفربر کردن و ام بجین دبستان نوده بین چکرن نخوشخانه نون بین چکرن گلک کار امجی فابریکه بین چکرن دزگاه کار بین وکرن افج بو وان ناوندان گلک باشه لی aynı tiştê heman tiştê dewlet kare li Şirnexû li Hekariyê jî pêk bîne. بله خواسته کبو یان جی اجالی جهب جی آخافتن سروی که هات کرم به شخص کمال کلیجدار اغرو گفت گو اگر اف هر دو دور اف ناوچه ببن پارتگاه کار کی باشه لبرا شرنخ و هر وها جولمرگه وقوا پارزگاه بمینه امکانی چخاصه هي دمک تجی بحث د باجارا کر بارتنو بای بورد گو او جی باجارم بچوکن لین آونده پارزگاهانه جالی یاسای حقوقی و دبه گو اف دور چند نزیکی هفدون الگور خلکی وینا الگور ستاتوی آینا بمینن پارزگاه و پارزگاه هندجین لپالوینا لجمعینا ورن آوا کرن بله لگور مس اداره ولایتان قانون اداره ولایتان حکومت کار تصرفی که وسا بریاره که وسا بستینکو نافچه نو دامزرینه و وان نافچه ام بیجین جزیره و آنجا گوره و بده yani gire bide o ceziru gevere bebe parezgeh nu o her wisa şırnak u çulemerikce statüya be parastin o gelek navçeyn şırnak disa şırnak ve geredayı bümine eftine bir yareke kanuniye kanuni de guvertine çebbe o ev kanuni bir parlamentoya pişti dengidane eğer hat elekirin ceziru geverce de be parezgeh her wisa dest naydanîn statüya şirnexş dibê parastin yani te astengên kanûnî an ji hukukî divî walîde tinin. خواسته کر فرمی هین ها برسمی اف یک هاتی داخواست کرن انقره برسیف لسر وی خواسته دایه Nexê yani ji bo vê tenê yani dîsa weke serî de min gotî Serokkomarê Tirkiye di civîna bazirganan de ev bilêv kiriye tenê weke bajarên nû an ji navendên bajarên nû cizîr û gever bilêv kiriye lê ji bo vê amadekariyek ya hikûmetê heye di ajandaya hikûmetê de parêzgehên nû hene an nîne kesekî nizane her wisa serî de dîsa min got yani nezaleliyek vê derê de heye kesekî nizane şirnex statüya vê parastin an nayê parastin Colemerk statüye be parasını anlayı parasını. Haya çıkaysi karı fedeş ve rafşa varta bibîj gov cîkirna va biryarandê demek de gov biryar hebû beriya derbeyê jî ji vê biryarê hat poşman bûbûn ha carek din ev mijar hatî holê ev rafşa warta çiqa salî kar ji bo cîkirna vê biryarê yani rafşa awata ez bawer nekim tu tesîrê li ser vê meseleyê bike ji ber ku dema ku hewla darbê li Tirkiye çêbû ev mesele hat rojeva Tirkiye ne bi qanûnekê dixwastin vê guhertinê çêkin
لی دیسا هاتن پاژوکشاندن یعنی ام جی بریانامه حکم قانونی ده ایرو لسر کارن افکتیفن افتشت لبلی نه به حکم بریارنامه ده حکم قانونی ده گورتنه به چکرن اگر گورتنه چه به یاسای قانونی که نه نو ده بدانین و به شکلی پارلمانتوی بن بانه پارلمانتوی ده دماج پارلمانتوی ترکیه در باز به اف یک ده پیک بره گوتنەکەی گۆ تورکیا ئامادەکاریان دکش بۆ گۆ سیستەما برێڤەبرنا وڵات vegerinە چرخا عوسمانیان لەسەر ئەساسێ ویلایەتان چەند پارێزگەه بهەڤرە ئیدارەیەک وانی تایبەت هەبێ tu dibînî ku ev guhartinên îdarî divê çarşoveyê tên yani hatta ho te fermî programekî yani bernameyeke hikûmetê ya hatî eşkerekin di vî warî de nîne te guftegoyê di medyayê de ji li ser vê meselê hiç me nebihîstîne yani lê hikûmet programeke yani amadekariya programekî wisa bike û guftegoyê dema li ser vê bike û raya giştî re ev tişt bê eşkerekirin dibe ku sîstema îdarî bête gotin li Tirkiye pêwîstiyek bi vê tiştê heye an tune ye yani bin hişê hikûmetê de programek wisa heye an tune ye em nizanin ji ber ku raya giştî de guftego li ser vê tiştê tune ne û hikûmetê ji programek wisa diyar nekiriye xelkên colemêr guştin nexên bêjin em rê nadin ku ev biryar were bicîkirin çil ber destê wana heye karên sivîl got karin cî bikin ku Enqereyê poşman bi bicarek din ji vê biryarê di vî warî de îro hewlek me hebû saziyên sivîl li Şirnexê bi girseyî kom bûn yani karsazên Şirnex komeleyên Şirnex saziyên sivîl li Şirnex saet çarê îvarê kom bûn li ser vê meselê xwastin nexşereyekê diyar bikin ji bo pêşkê li vê biryarê bigirin gelekî gazin girî û gazin dê xwe kirin û her wisa me nexşereyek ji bo xwe çêkir em dixwazin birêya dîplomasiyê birêya diyalogê birêya rêyek aqilekî müşterek hikûmet ji vê biryara xwe vegere anje serokkomar ji vê biryara xwe vegere ji ber ku mexdûriyetek gelekî mezin dê çê bibe lê dîsa jî ez dubare dikim rêyên qanûnî rêyên hukukî çi bin di vî warî de em ê bikar bînin heta dawiyê jî em ê li ber xwe bidin ji ber ku ev biryarekî şaşa xelete û madûriyetek gelekî mezin pêk tîne nerazîbûnekî mezin di civakê de heye civak her wisa dikele bertekên civakê tên organize kirin û her wisa civakê di vî warî de xwe amade dike ji bo gelek çalakiyên nû hem li Şirnex hem li Colemêrgê hem jî lingeke vê Enqereye em ê komisyoneke ava bikin û gelek kesên nûnerên vê komisyonê biçin Enqere digel partiyên siyasî digel hikûmetê digel serok komar em ê bixwazin pêk yani civînan pêk bînin eger va civînên me tesîr li ser raya giştî kirin û raya giştî hişyar bû raya em hîvî dikin hikûmet an ji serokkomar ji vê biryara xwe vegere Çiqasa ev kar jaliyê Enqereyê ve dikeve çarşoveya hewlên vejandina çareseriyê proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dibîne wê gavek be bi arê erê yani erênî de ya neyînî de be yani ez barit kim alozî li Türkiye gelekî zîde ne yani arêşeyên problemên Türkiye hiç yên çareser nebûyên pirin û her roj zîdetir dibin yani Türkiye eger reformeke bike mecbûr e yani problemên navxwayî çareser bike zêdekirina problema zêdebûna problemê ne di berjewendiyê Türkiye'de ji ber vê yani alozî gelek zîde ne ji ber piştî hewla darbeyê problem hê zêdetir dibin gelek kes kar hatîne avêtin gelek dezgeh hatîne girtin gelek komele hatîne girtin yani digel van hemûyan êca hûn statuya yani Türkiye statuya bajaran ji bigore ez dibêjim dê tesîrek mandorek neyînî li ser prosesê bike prosesa aştiyê jî bike yani pirsgirêka Kurd li Tirkiye nehatiye çareser kirin ev problemekî serekeya Tirkiyeye ev guhertinên li vê herêmê de bête kirin dê tiştên xirabtir an jî em bêjin tesîrek neyînî li ser vê proseyê jî bike pirsa dawî bi Kurdî te got me komîte ava kiriye em ê hewlên xwe bidin ji bo got ev biryar carkê din Enqereyê jê poşman bibe derfet maye ku ev biryar carek din jalî Enqereyê ve em bêjin çavê xwe jê bigire îdî cîneke
يعني حتى قابديج ما قلت ديسا دوبارات كن بريارة كفرمي يا هاتي ورقرتن دبي وريدا نينا تنه سر كومار د جورا د جوینا جورا بازرگان انده تنه ام اف انیا روجاوی يعني وكا اجندا حكومتي ده بلكي افتشت هبه هيش بقى ويك فرمي نهات يا راجاندن جبر وي ام دبيجن بلكي نينن روجاوي بلكي تنه او غوتن لويدر بمينا ام هيفيت كن لويدر بمينا اگر نمينا امي بخاطر براسي الحكومه بكن بكوميتي ببادن استاندني خو دبلوماسيه خو وحكومه جوي بريارا خو بقر قال لك سباس علي بايرم حقوق ناس شباكوري كردستان شرنا خيط القلمه وقال لك سباس سرچاوه پشتی نابرکا کرد باسی روش بردوام دکه تورید دوام جی لسر سوریه و روجاوای کردستانی مترخان کی باسی روش بردوام دکه تورید دوام الجو روجاوای کردستانی و سوریه ترخان کریه وانگوهرتین سیاسی بطایبه جی اف روشا یا کارم بیشن آلوز نابرا پیده و انکسی ده پیده یعنی رفبراتیا خسروی دکه اندامین انکسی به تهمت آوی که تیگر دگرن کو رخصت ورناگرن دماغو چالاکی خود کن هم بری ویناجی انا کسید بجه د صلاتک نروا هي گرکه ور حرفاندن ور خصن شو ناینا سیستمک دموکراسی ور آوا کرن لسر و مجاره ما میوانداریا عثمان مسلم بر پرسن نراتیا انا کسی جستانبول مکریه خیر هاتی که عثمان دگل و شر روشا نها شر امکارم بیشن شر راگاندن نبره هر دو آلیان ده انا کسی او پیده روش بچه راسته و درم چه تجاهی در الگور نریناو يعني أنا كسي كاري خوي سياسيت كي كاري ملتي كرد كي دفي روشا خراب دا كوبسري سوري دا هاتية و بيادي كاري كيت كي أم نزان كاري كيت كي و شغل كيت كي وجبر كيفا برگیرید بر کداد که ام نزانن یعنی شروانی پیاده لسر سینور درزورنا و لرقنا و لامومجنا و ظلم و زور وانجی دهندری روجاوا ده لسر دفر کردیه و لسر انا کسی و کوادره و لسر کردیاته انا کسی هیزه کی سیاسیه کار کردان دکه جه هفته سالی وردا پیاده دا کتی میدانه بسلاح رژیمه بسلاح کسی کو هیرو دشمناتی ملت کرد کن یک جه ایرانه هاتی کتی دوره بنافنا مستعار ناوی وی زناره ناوی وی چیایه ام نظام کی ما حکم دکه ام نظام کی ریفه بریامت که کی وی ملتی بکه داره داد به ام نظامن نافي وان شيك ما حكم دكن لكوباني كي برسياري كوباني ام نظام كي لدما قوت خوازن ياساين ين ريفبراتيا خسر بجيبكن چما تدبينه جو ظلم وزورداري الوات كن چما تدبينه جو لديجي كردان كارو خباتت كن يعني وقتا كو رخصتش ما تخازن اوان رخصتش كيدر يعني حتى كون بجوان بخازن وانا انتخابات شكرنا بإرادة ملتي كردر كدنا سر حكمدارية حتى كومجي رخصتي جوان بخازن أمي رخصتي القامج ليش كيف بخازن ليلة كي ريجيم تيدي ليلة كي بيادة تيدي ليلة كي سوتور تيدي ليلة كي ماتور تيدي أما رخصتي ايش كيف بخازن أمي بيادة كردستان رزقار كري حتى أم رخصتي جي بخازن هەگەر داوا هەڵبژارتنن هەگەر ئیرۆ ڕێڤەبەراتیا خۆسەر داوا هەڵبژارتنان بکن وەکانە کەسێ هونێ بەشدار بن تێدا أمي بشدار ببن وملتي مرة وقتاك وشروط جرا متوفر بن شروط جرا لسر عرضها بن دبن سلاحة كده في سلاحك وحر وقت ضدي أنا كسي وضدي ملتي كرد بكارتينن ما هو انتخابات شيء درك نتائج انتخابات أنا ويشبنا يعني وقتاك دبن شاف ديريا كدولتي دابه دبن شاف ديريا كردستاني دابه جرا وقت دبن أرضي هبه برادا كفن ام جرا امدانه يعني وقت کو جرا اردي هبه روشك نزيكي شر يانجي نابرا اليجرن هردو اليان ده لسرتورين ينجواكي مواقع التواصل الاجتماعي ام دبينكو شرك
ڕاستەخۆ هەیە تبینە ئەڤڕەش بە چ ئاراسێڤە دەڕە دەبێ کۆ درێژ بکە بەردەوام بکە یانژی تبینە وێلجیهەکی بسەکەنە ڕەش چارەسەر ببە يعني قرتنا وانج سركرداتي انجمانه چه مقصد وانه يعني داخاز وان چی يعني او تاني دستي خدينا سر ملت كرد هندري كردستان روجافا دا كارك خازم بكن بيك جاف ويك نهراندن بيك ميجي وبنافي مستعار يعني اف ملتاب كي داري خصنا انجامي كاروان چنا فشار بنسالنا يعني سدي شيز جملت كرد نايل كي داري كل كردستان سوري مويه دعوة شد كنا هنا دعوة هبونا كردان ناب كوي داره چیه هبونا كردان هيرو سوري در سر دست پیاده کتی خطر ہے صدی چل خلق مد کردستان دا نمایه يعني هيرو هبونا ملت كرد حمو تشتي ضروري تره جي حكم داري جي انتخابات وان جي ريفا بريا وان جي حمو تشتي وان يعني هركس بيزان يعني هبونا ملت كل سر عردوي تشتكي ضروري ہے يعني تشتكي هي هاني سركيه كاملت بكيدر يدشينا يعني اف ضغط كوتكن اف عسكريانا شار واف قرتنا انجمانه وقياده انجمانه وقياده خلق سياسي دخازن سياسه الويدرين حمي تش دستوان به حمي تش او هبن او بنهرن او بكن يعني اف برياري كودرتخن حمل دجي ملتن يعني دجي ملت سر هبونا ملت وسر عرض خو يعني اگر سینور هیرو فکری بن سینور ترکی کردستان بخوشکی فکری به کسک بشرک کردستان سوری نامینه و جوانا به جیب خاطره و افشی اقای في مسئله نازی فرن في مسئله نافکرن في مسئله بری خانات نه که اگر کار ملت دکن يعني بس ام دوی باوریدن او نکار ملت دکن نکار ملت کرد دکن او کار کس نه دکن ام زانن کی نه يعني کار رژیمه کار ایرانه کار چه کسی کو جوانت به جوارا جوارا برا وجوارا سلاح ملت جوانا نمهم حطاني نام ملت جوانا قطعا ندي يكون ملتي وان جمون جي جرينجي وجي بلك يا عثمان لی آلیه پیاده دوشن اگر نجی پیاده نجی پگه و یا پجه با انها او کسان گوتیرو تدبینه تدبیجه گوچل صدی هگرمانه یا نمانه او جیوه نمابانا و گروپین ین اسلامی ین رادیکال که ونشوب حکم منطقه کربانا تشتكي وراستنيا چوا وقتی کو داعش هاتی کوبانی بری بششمان از سروکی انجمان مول کوبانی بريكا خلقك منطقه خبر دانا ما جزمان ما ونيك عادات وتقاليد ما نيكن ام تشتكي جهفهم ناكن حساسيتك دي مسألة ده هي ام سر منطقه وضعنين ام قطعا سر منطقه وضعنين بس بلا خوش ما فكن اوان تقني تشيتكر وان مشكله تشيتكرن وان شخور حدك دانا دي حدا بري خلقي دانا ما يعني ملتي كرد آمده بكت برخواد دفاعي بكي بيك دستو بيك دنگو بيك رنگ يعني اوان شخورا انجنداتي وان هبون راستا ام ضد داعش جوان بيتر بلكي سلسوي سينوري سلافنا وان داعش رهبون لما داعش بشافي خوشنا الدين يعني بس وان بري داعش داما بري جيش بري داعش كي شركي كرن شري ارتش آزاد كرن ارتش آزاد هيج برنگه كي نداتا گندگي سوري كردان نريا خب كردان دخستن رزو احترام دگردنش كردان را تكلي دورتا مذهبون تفاهم دورتا مذهبون او وقت يجي هيرش برنا سر ارتش آزاد واحراج كرن وكرد احراج كرن وساحه تفهف بهف خستن چبر جوندیا یپگه هيا گو داعش بکشین کوبانه جواسته نگشتم چبر جوندیا یپگه و یپجه هيا گو داعش بکشین کوبانه گو شرط چبه تد بيجي گو يپگه و يپجه بون سدم گو داعش آنین منطقه کردا من نقولتي بين سبب بوين معنى يعني لهجر كان بنا بسياستك بعقلنا بشينا مسألة احتمالك مزنها بو كداعش بسر كوباني ناطا يعني ام تفضل في قناعة دينا وخلك مي منطقي تفضل في قناعة ده وازياكش كوباني ما يعني همو آلی دبیجن نها دفر که عثمان دفر د قناقك زيرين مرحلة ذهبي درباز دبه هيا كنجي أبنا كوكي وهبن هردو آلي هون دبيج مرحلة زيرينة دوی امش دست ندن وانو کوکیا هون و مرحله دست نادن يعني افنا كوكيان ما تشي كنقي سي بيمان شي بنات بن اشرافا سروق برزاني دا
چل هولێرێ و چل دهۆکێ هین ئاە دوژ لێ دەرباس نەکردە بن پێکردە ینی ئەمە چ جوانە بکرد ئالدار خەلیل سووری حکم دکێ ناوی وی نەئالدارە برا ناوی خۆ باوی خۆ ببێژی حکم بکە سەر کوردان ناوی وی نەئالدارەش باوی وی دیەویدا يعني أنا مشكلة وبنافارة يا مشكلة بوي سيستما قوتي حكم كرن كاكا عثمان كرم كه مشكلة وبنافارة يانجي مشكلة بوي سيستمي رأي يانجي نريني واش شارع سريا برسا كردير جداية نريني مش شارع سريا برسا كرديرا مشروع ما مشروع كردية دوزا ما في كردان دكن أو دوزا هوية كدن دكن ما في قلان دكن راستي دوزا منا مثلا نافانا لنافجي يكجي مسألة يعني شوا يعني هيرو يكتي كوبري حكم دكي أم نزان كيا بله يكتي قامش لي حكم دكي أم نزان كيا بينما وقت حكومتها بعث قيمة قامك جمرة شان بنافي خوي تمام دهات جفلان داره كري فلانة بافي فلانة كنياوي فلانة رتباوي عميدة عقيدة دهات أم حكم دكن كي ما حكم دكينا كي تشزان القامش لي كي حكم دكي يعني أفجي مشكلة كي يعني بله بله وك أنا كسنها وك أنا كسنها شالاكي وقالك هاتي سينوردار كرن لكردستان السوري وشداي برشعبي خو هون تشي حوالي خورد بيجن دماغو هون قال وانا دجفن هون تشوا فقرن ما في وانا بسن هون تشوا هون كاربن وين نارينا جو هون دوزا ينادكن ما في نتويجي قال كردره هون بجيبكن قال لك انضم انا كسيد بيجن جو داعش نمينه ابوتشي نامينن وامريكان ما فقرينن كردستان السوري ما حكم بكن يعني انجمان ببارتي خو بخلقي خو سدي شيستي حفتي بترجم ملات كرد تمثيل دكي بكل تأكيد يعني تفي كوكي ماي مجي هنا تفي زعفونا ما هي تفي أولي قريب مرة نابي أم واثقن كو و بيشاروجي دا جي جوانا نبي يعني دروجا فادا لتشتي مخابن كو أف ملتا درت كفي كردستان فالد بيشول دبي يعني أف خباتا كو حفتي صالبية بحزاران كوادر هنا بحزاران روشنبير تدا هنا حزاران تكوشر تدا هنا أفي صاحب في ميدانش بهدر برنادي كوبتي دا فيليسكي بكي يعني ثقة ما هيك وأمي كاري خدا بردوام بير كتشب بكلف السرما يعني شوا بردوام سر كاري خدا ونبقرتنا وهفالي أنجماني وكاري ما بردوام بي وأمي كاري خبكن وهو إمكاني كارجي الجمع هيج بركو خلقي ما خلقك ولاد باريزة يعني أفالي وقرتي هنا كسن جي قيادي د بلين حري بلنده حتى جيجري سروكي أنا كسي فصلا يوسف إيرو قرتيه هفالي واني دجي قرتينا أو جي سركرداتيا أنا كسينه وتشي جوار كري ياون كارن شبكن كارتي فشاري دسي ودهنه أوراق ضغط دسي ودهنه هنا شبكن شبيبي برنامج يانجي كونغرين روجا مافاني هون كارن شي جوار بكن والله إنما كاري خبكن والكاري خدا بردوام بنا أو 1000 فصلي بقرن أو 50,000 بقرن 1 مليون نيفك خلق كرد جي أصلي 4 مليونان بدرفة خستنا ديسا أم كاري خو بردوام بكن وأمي توم بردوام بكن أو كيف بشي شكلي هنا بردوام من كاري خو أفتا قتال جمع هي والجم ملتي أم حركات سياسية أم تواصل بعالمي ردكن أم ملتي خردكن أم بنجاكي ما يخرته واشيس حفتي سالال سروياوي مشيانة تجارة نريجيبه ونغير ريجيبه ونبهدا كانه ما خلاص كي سروكي أنا كسي إبراهيم برو برياد روجا ميفان بول كردستان 24 جوري هوال قد جو أو دا صلاتا جو إيرو الكردستان السوري هي دا صلاتك نروايا جركة دا صلاتا بي دي ورا هرفاندن ورا خصن لشوناينا دا صلاتك ديمقراسي ورا آفاكرن ونتشاوا كاربن في داخوازي يعني في بروجي بجيبكن قوتنا سروكيوا اي انا كسي يعني افدا خازا حمو كسيكو بمسؤوليات داره مسألة وآتشي ما مستبراهيم برو بي چه آمه بي چه آتا بي وافجي آهانا راستا ودبيك ام كار بكن والسرفي هاوي كار بكن حتى اني كو تفاهمك بتمامي حركات سياسية كردي دابل سوري كو كان بي سركردياتي ملت خوابك وما في ملت خواب بارزة في مرحلة دقيق دا في مرحلة أنا كو تاريخي دا كو أمتدا درباس دبن يعني أف جفي بيفا يعني و ما في كردان شال سوري ورنا جي كرن يعني وقتها حركة كردي نلسر عرض خوابه ونلسر كاري خوابه ونل بيش ملت خدا به
ام بهيفيناك وي تشيبه يعني وت مستقبل وت بيشروجي دا ام تجيش بهدير نابين في عقليه بهدي ابدا يعني هياج خيسي ناكوكين نافا انا كسيدا ريجر جوهن كاري خو اكتيف بكن بيتر ملت اخرى دانستاندني بكن بالين سياسي ين جهاني را دانستاندني بكن جهاني را دايستاند دبي و دولة را دبي وشان دي انا كسي قلق نشاطات خود كي وكاري خود كي ومحمل لجي خو كاري خود كن و يعني او هي في ام دخودا دبينين كوم كاري خو بردوام بكنا تفي كو تعداج المات تفي امتينا قرتين تفي زلم المات بي يعني هذا اشترى نمونه كيف بيجمع يعني 400,000 كوباني دركات حتى نا 40,000 ونقريه سبب شيء سببنا رازبنا خلقش بهديه ولا خلق نجم ولا خوش جندي خوش عرضي خو عاجزه ما دام اف قوات البشتاميه ما دام اف ملتا هيرو بري خوي بمديه و سركفتن مره به وينش بهديه ربي اف كسن جو دركاتونو و نگر يعني هاتن تنظيم كرن جالي اوبه خلق مال اورفايل عين طابل سروجيال علي جورا سر سينورانا بتشافكي قالكي مازن بتشافكي قالكي فرال ولاتي خدنيري كوفجري وفجري مولاتي بتدران دناري هاتن تنظيم كرن جالي اوبه تواصل اوك انا كسي بوار هي تواصل هي وتشتي هاني خوش تشتي هاني كو سربلندية جمرة كو اول ماد برسن واملوان برسن واسكان مشترى جارنا ببيجم انه اول ماد برسن بيتريكو املوان برسن افروحا كل جملتك هبي وملتانا كفي برهمين كاري وحطانها هون شواد بينن تواصل بفي ملت يرتكرن تواصل بسفيرين ولاتان تكرن برهمينا برينا وخواري حطانها تتأثير هي جاليه بجيكرنا بيرو باوريه و يعني ملتي ما بري خوي مدي وامجينا ملتي خذت فرتلن غور امكانيات خذت تفي امكانيات ماجي نكافينا ونبسن يعني وتفي كي ما يجي الجماعه هنا ام وك عنوانك كنج ملتي خرو امين حميم محاولات خذ كنكو خذ بكن بدن بيش يعني بري البيشن ان شاء الله ومي خذ بدن بيش بيتري يعني بيش كيشيا ملتي خذ بكنا حطاني كو ظرف او ظرفات كو امكان بن بالتمام يعني تواصلها و بيونديه و تكليه و بهز الناف دولتي رح حطانها فداء الوكريه جبو شكرنا في الشارع ازاد كرنا هفالين ود قرتي قهانده يعني سرکردیاتی انجمان کار خود که و تواصل خود که به همه دولت‌ها را یک کانه دنگ خود پیگینه و وی وضعی جوانا دده پیشوان و گرتنا فصله و حواله فصله و سرکردیاتی انجمان قطعا برا نمشکله که و ام پی نخلاص دبن و نپی دیشین و همه کار خود بردوام بکن وقت مشترک ہوتی و ملت کرد ندوه قناعته ده کوه پیدا کانه به دریا 20 كسره و100 كسره و1000 كسره برياره ما بسكنينه واراده ما بسكنينه هيا خيسي بحكم بيكي قوتن هاتو تركيا قرار لك بليزه دا ارام كرنا روشده لسوريا الباكوري سوريا بيجن كردستان سوريا انت تكلمه بتركيرتنا انا وكو او دبيجن او دارن شامه شخورا نشان دبینن شخورا افتخار دبینن دارن تهران شخورا افتخار دبینن وتين انقره جارك دن شخورا دكنا افتخار وسركفتن يعني ما جي اتهام دكن بالتركيره حطاني نا 6 سال من التركي ما تترك ندينا كثير تركي ناتي مره ناخفتي يعني كثير نقولتي كاني هويتها يعني يعني بريار هي جاليه انا كسيدا بوم بيونديان بريار هي جاليه انا كسيهم بيونديان تركيا فنكن يعني حقي ما ام بيونديان بحمو كثير فكن بحمو دولتي رفكن تركي دولتك جيرانه يعني ام قدش مش تركي رانا بينن ام دولتك جيران دبينن شما هو بنكري حطانها دبير على قوان بتركي راها وتكلي وان تركي راها بس ثانيه كي بله كرم تكلي وان تركي راها بون معبري كوباني ودربيسي بشكلك فرمي فكر بون بتركي راها وبعسكري تركي راها وباستخباراتي تركي راها معبري رسمي فرمي فكر بون
وهيروجي رونشكاندنا ما امش بروان وداعش رفيانا دبيجن اوانا اردوغانينا ونظام شنا او بكيف اخونا لتشد مصلحه ملتي كرده بسوريا اما ويبكن بله ناف گوت نه تده تگوت گو نه تهمته گو هم پیوندیام ترکیه وکن هیانها تگوت جی گو بریارتنه جالیانه کسی هون پیوندیام ترکیه ونکن و برجواندیام ملتی والکوبه هون الوربن و چما حطانها پیوندیه ترکیه ونکریه چرا گری هی برویه که يعني بيوندي رسمي حطاني نها بنحس ياما يعني لجارة كيد ديان بوزارة خارجية رونشتنا بحث كرنا يعني بحكم دولتك جيرانا نزدتر اوجي بشكلك محدود يعني نزدتر وام فينا يعني وقت بيوندي هبه نلسر حسابه قضيه كردي ابدا قطعا يعني انجمان فيها ويد فكره يعني كنت شتي كلي خاب نلسر حسابه انجو قضيه كردي بتشل سوري بتشل غير سوري يعني بعكسيكو او كارد كان بعكسيكو او قافي خدا فيجن گلک سپاس عثمان مسلم بر پرسه نوناتیا انا کسل استانبولی و آکی زندی تدگل مدبو سپاس بوشی کو حطانها بینر و بیسری مبو